Nguthu ya mwika emergency Kitui ni maendeye na kuthuthia NND ivindani yitwelekele unyuvanini munene wa 2027 kuthuima ala monanitie wendi wa kukitea myanya ya utongoi wa ngoni cia kivathukanio ni kana mavatamo kunenaniwa mbungeni. Mwika manena kinthini wa chathi cha uthaithi kanisani wa Redeemed ya kalia wodini ya Mulango Kitui cha kati vala maweta kana NND maendeye na kunyama kumana no nyuvi wa maendeyo isioni nundu wa tongoi amwe kulia kuvicha mavata mbungeni vala matona kunena niwa no sungio ukakwatekana. Onesmus Chalo na mauvo Mwika emergency va Kitui kwa monthene maendea na kuthuthia NND kuthuima tongo mbe wa kwikoti wa kumanyuva mwaka twathi mainene nthini wa chathi chothe kanisa ni wa Redeemed ula yakalia Mulango Kitui cha kati ni maweta kana tongo aingi ni mavalukite vanene NND kwa kulia kumathukuma na kumakonya maundu ni mo tongo kulia leader kula mundu ndo ngukwibukiza mundu ndo ngotelia mundu inango wathi kwako ndo ngotelia na wakati ndo kulia ndo mamula ekeni ando monde no kula mwi aje kibila kiva ete na chama kiva mudhoche umwedukezi anajibo chojo musakwana na chojo kama mundu la musio ndo present madena na kwemi Mwika maweta kana sesa ya kuyandikithia takuni makulela itwa isonenza monyuvana mivaka IBC nenzia ya kwete mawalio kumotongo ivala maweta kanisio mbinge siende na kunyama kumana kwa maendeo nundu wa tongo kulea kunena nisa mavata maisio mbungeni na wakana kukwato songeo na isio si kwata maendeo kulizi kwa zizonigenda ni kwa nameta wa privilege wakito nengo platform ya ondoloke express wasia wadu weta mwenenzo kendo embata kulesi yadu kadesi yadu tunenea neo uamuzi wagu neo wase wagu nondo tasi ya my voice na kweze logu na vote kuona ngina ayumbe ata za kwete mayoto represent nesa nginogeza kwethia neto ukosa share yito nondo asisia capitation ya the national government tano kwenda tekekonia where our members of parliament na hizo ndizo related kwa zata NNZ ati mayuthi netende singwe nitende tikivetea anende kwenda usiongamya na daily place na weko moseo atongo yane maweta kana vena vato wa kila mwenende kukonyo nthini wa utongo ni lovili vathietu ni serikali kwandu wa kuthukuma mwenende ni siele kuthukuma ya wasio vateke siyo na kiumwe vila cha women representative kindu chambe kede ya kivila chaka ondo mamu wangiketa kivila kino nichongamia kibetindiwa kede ana kinano cha kibetichonde ndiwa kivila kene kede achongamie kana kenetu muno siana ile isia ya amusi na kwesa kweli akana kukasi yake underage kana kata vikete miaka yosia ni wakana kune kalite kwa skulu kaka soma na kinangu kiucha women representative na kana kalaka asiawa palaka ile kalite kwa nesa ni kana tusobe siana na tusobe alinya Vota vlingo movo Motongo TV kuma kanisa ni wa Redeemed ya kalia neto Onesmus Chalo.